ادي البوتاجاز بتاعنا. انا كنت هرميه بصراحه وقلت ما يلزمناش تاني، انا هشتري واحد جديد واحنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش. لحد ما في شركه كلمتني وقالت لي احنا هنجدده لك. طبعا شايفين هو عامل ازاي. يجددوا ايه؟ ده محتاج يترمي في الزباله يا فندم. تجدد ايه يا فندم؟ ده عيش من ايام القرن التسعين. بيقول لي ارجعه لك جديد. جديد ايه؟ ده البوتاجاز اكبر مني، ده بقاله يجي 500 سنه، ده من ايام ما ابويا اتطلق قبل ما يتجوز ابويا. مش مهم، انا هشوف الدنيا فيها ايه. هو ده البوتاجاز. طب اسمي يا عم انت جاي تهزر معايا؟ والله هو ده البوتاجاز. لو سمحت بقول لك هات لي بوتاجازنا، انا عارف البوتاجاز ده كان مجلد. الشبيه على ده طيب؟ لا طب احنا بوتاجازنا كانش نضيف من جوه وما كانش ايه ده؟ ما كانش عندنا البتاع ده. والله هو البوتاجاز. طبعا العيون بتاعتنا كانت مسدوده، ما كانش فيه غير اليتيمه دي اللي كانت شغاله. خلاص العيون المغيره. يعني كله شغال؟ كله شغال. تعال نشوف كده. مش عايز ده شغل. بصي. كمان شغال. هوبي تعالى كده. نور في الضلمه ولا؟ لا بص النور بقت عامله ازاي؟ اوه ماي جود. والنبي لو مش هتلسع الا كنت بوستها. ايه الجمال ده؟ شايفين النور؟ عشان اشوف الفرخه بتتعذب جوه النور. خش جوه النار كده بتتعذب وتشوي كده 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 كده. لا بجد جميل قوي. ده بقى ايه ده؟ خيب ظني. انا قعدت اقول مش هيعرف. استاذ احمد خيب ظني بصراحه يعني. بص حضرتك بتعمل يعني كاميرا خفيه، فقول لنا فين الكاميرا. يلا هات لنا بقى بوتاجازنا بقى عشان الناس تاخد وتدي معانا بقى. هو ده البوتاجاز حضرتك. يا فندم بقى يا فندم احنا جايين النهارده نوري الشغل، انا ست بيزنس وومن. والله هو ده البوتاجاز حضرتك فعلا. يعني خلاص؟ هو ده هبدا وراح واشتري وراح مش هتبلغوا عني؟ هو ده اكيد. ده بتاع امي؟ والله انا ابويا لو كان شافه هو كده كانش مات. يا استاذ احمد بقول لهم العنوان كل حاجه شامله. احنا مكاننا هنا في حدائق القبه، ورقم التليفون عندنا في البايو. بلوجر البوتاجازات، صفحتنا على التيك توك وعلى الفيسبوك. الشركه بتاعتنا اسمها اكسبرتس، بنديك ضمان على حاجه، اي حاجه بتتغير عندنا بنديك ضمان عليها. بنصلح بوتاجاز وسخان وغساله وميكرويف. هعمل محشي اول ما اروح.